Ngimane yami kutuai Jisu. Ngibendon kurong yami kutuai Jisu. Kohemen kuparang uglay lai jengaya pi da kejingi kabom jiukun. Hoy kejingin kejongi miyoma shipon kejingi miyoma kejingi na imei pa na kibai hasam kejongi miyoma kejingi na kiparlok kejongi miyoma kejingi na kibai hasam laki dei kikor kika Bagungjo miyoma kejingi na kito kibangi ajan Bakham tam miyoma kejingi kejingi kaba ne shijunom kadei bo lehi uyai yanga yapi nagata dau pabukul Francis wa Nama kami dan jing isen bak kajing dapura jeng kajing penem
Amen. Berapa ini terus berpalang berkuih pada peringkat hai, bela berkuih sopo jempol justru Maria berkuih. Kasun sakut terkait sawaburong bublay lai wei nên bading ka ding dong di ai sa ai vai nong hari la wei Amen. Dan ya roba dan pendan buram mala kepur. Dan ya roba dan pendan buram mala kepur. Keburam hau kepa berhau kun berhau mensem berkuj. Kebur atrai to isnayingi. Melama biakipop jang babon jang kekentai namar kalai sibon yemei mem sem lakyar ban yelang lok bat kiriupop bat kinawpop melaba shasem yakalang rot kalaba lapet sakma mem sem lakunram yakakentai baklim henry melapano yaka hakakinsuk Melakot yaw sakiyos bangkala kabamut batpanim kajingim batumay Melakul Sakramen badon burong ya rakom ta junom junom Tehko lingkong ne shwabanya sam pi kiye ham tam ne ko ban ke mai pi bang ide kibreu kamet bar kamen se
Bang idai Gibril ki badon kamet bab kamen sem. Hato la akiti si jerong si diang ti kedeng. Si dia lade panglempang. Si dia lade si de. Pango. Pang mablay di kamet ke bapang. Kamet ke bapang. Bat kani ka penkin mau yang ngai pi bang idon kamet ko men ko para. Bat nya kani kamet berbor ngi penbet penbian. Ni ai ba mai sama kapor. Ni penstai penitenat na kapor syakapor. Ni be dawai nasin na kapor syakapor. Bari kwa ba kan itenat berbor. Mat kani hok mar blay la thai ni kumba kaskai katrang gawa mensim janga katrang yame kutrai Henry mangi lesi naga jingjai tu jingbo teng ni let bangi don ke mensim naga jing bang patiau ya ke mensim ban mangi ni kilat banduai unuksa jong ke jing duai ulet shaulum hagapor bakinja banduai berkuah. Ulet syulum ha kepor bekenja banduai yaupa. Markus iwai lai bosan. Ujisu shimlah na patba Henry duai pusan. Kini kejing duai pusan kedai kebenta jong kejing duai ha keba anda bila singau tu hai kejing dai jong pi berdulai. Pijam nak jinglong karismatik sya jinglong duai salam sa sya benta hakawatang mabi berulai duai puso contemplation hiong daktin pare mama pi batu ulai tang mapi batu ulai ngamtip halo kan lo ngilai snow tu bahai kijing duai hatungi ikut no tang kijing duai salam sa Hatung itlet dia kibe pengen mau mentagasni bah mangi ki badon ni ke mensim ni don kamban besar mensim bat kani nila banle tangda ka jing duai haba pi imlang salang baki para lok para jor jong ph na matau pi kwa ban penyadai baki tada ki don ki bre batmai pi kwa ban kren yaki Tikan boleh ni day ban penyadai bat ublai ni penyadai bat kiwai dak kajia keren jing itu kana ni penyadai bat ublai dak kajing dubai
na sakramento kutaban balong Keberon hafan berkul berbersih berkul. Kumbau na long kami ko sebentar baru semua amin. Pada ini kembali sebentar. Aktif yang lain, mereka yang sedang itu bantuan. Bantu juru berjamaah kembali ke mati. Ini mesti kalau itu iki. Ang Jim John Francis Assisi Bakul. Uday inang kantumay yang itigin Kristen juri way na ibaknatan. Yung great reformer of the church inang kantumay yang kabalang. Manaw kabalang nga pi inang kabalang. Agadi kapor ayam len, agadi kapor yung kantumay. Kapor bangiwan soblay. Kapor ba Ukraine ini batin tawid chaskor kumbaca chaskor Francis Assisi Minister kaba mau kula persyang banyabe yang tadi tim jaga do mau kedarmikan yang kata apa mesin Ukraine lagi jadi mesin bat tadi ini jonglei lagi jonglei usamla ban kenkeladur yang kebalangan tipor Hadwis Pak atas pasien bahwa